الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد يتقدم الله سبحانه وتعالى دواني دنلا مكة محمد صلى الله عليه وسلم. weltanno Allah subhanahu wa ta'ala du'anno nelaɗo makko on ɗen weltanno kadi du'anno nangal heɗitiɓe ɓeɗo yewtere eɗen toroyal jeeyaɓe ɓen heɗito yewtere ɓe ƴetta ko moƴƴi kon e yewtere nden ɓe gollitira haray ɓeɗo daniɓe kadi ngal ɗo gollal e oɗo nokku wiyeteɗo laawol kisal fiino nde ɗo hunde yaajira no oɗo nema Allah yaajira no kaaɗo diina yettora no yimɓe ɓen andintinire ɓeɗo kadi en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗan ɓe joddi ɗeɗo golle maɓɓe ka peese maɓɓe moƴƴe yawmal qiyama. haray so ɗum yawti inchallah ustaji ɓen ɗo makani en ko makete kon e nder nde ɗo jonde way ko haani ɗo kon ko yen hikkin ɗo kisal lande ɗen e yer lande ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani heɗitiɓɓen hewtinaɗo kon ɗen toroy Allah subhanahu wa ta'ala hawrindinɓe kadi jabagol lande ɗen ko nafata enen heɗitiɓɓen e kamɓe wonɓe jabade ɓen fof aduna e lahara. haray fiiɗe ɗo dewle ɗen ganduɗe yewtede nokkeli ɗin fof piiji ɗen wata sertude mum yiɗuɗen wo añuɗen wo sabuna ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi en mukkilaji wonɗi toon ɗin kadi koye koddoyeji makko kono ko ma wonden e majji hay goto ko on tigui laaɓi haqqille o wawata feƴƴande ɗi on tigui toyi gandal o wawata feƴƴande ɗi koye jogui kadi jawdi o wawata feƴƴande ɗi sabuna ko yimɓe ɗiɗo goto ɓe heɓire sengo ɓe wona ha ɓe yetto ɓe hellife ɓe hawtidire ɓe inne koɓe moƴƴin fuwaye hoɗo ɗal ko fala fuɗɗare goto ɓe no arde jikkum mum e needi mum haray ɗinɗon ɗoyoɗi hawtodir ha ɗi luttude ha lajal tawdaɗi ɗi ƴettite haray muskilaji feere ala ɗi yanayi kono ko ɗin wiya yo muññe toon ɓe yewti en ɗo piiji ɗi yewte ɗin fof hannde kadi ko waweten ɓeydi ko si landano toon ustage Aboubacrin kadi ɓe ɓeyditani en ɗo fi hunde himmonde ko woni kon ko amana hay nokkeli hewɗi hannde wonande noddeteɓe tawegol ñawoje walla yewtereji hakkunde refindirɓe kacca e tentika wonɗen ga ɗeɗo ley ortoɓɓen haray nokkeli fof a ndaara e tawa piiji ɗiɗi hino toon o amana angal hoolodiral ngal adamul amana a tawa ɗum hino toon memmini muskilaji ɗi suwa goɗɗo e maɓɓe suuɗo golla goɗɗum tawa oɗa anda ko way wona gorko on ɗo wonda ɗo duuɓi ara himo wullito ala e marsude jomum nde ɗo ha ennemo hiwroyade mawɓe o yaha wona yontere ɓeygu makko nanta ga o jumbi donc hara jakka yo ko wiyayno ala kon résultat o yaltiroya toon o alano ga ko itta dépense mais o jombiroya goɗɗo tawa ɓe hollodirali ɓe yewtali ɓe diisodiri haysi ɓe ronko fottude si waɗoy ɗum ɗon wawata addude naɓidal ha mi fillanama wonduɓe ɗo e sonnajo mum ɓe yangori ɗo ha ɓe yango gorko on no wulla tum dépense ala e timmude kono e ɗo ha tawi o wayri toon duuɓi limo makko no wulla tum no faala e ɓe yiito ɓe fuɗɗino toon suudu ɓe yangodi e mayru ha ndu ronku gasude ɓayɓe nandi salaire ji ɗum andasi fof no wayi o pari ɗo kono haray mo nanɗa o ko simmiki yoɓete fayedda ko e dépense makko on timmata joni noon sonnaji on kañum no e nder ko économise ayno kon
mo économie no haa mari 5 000 euros gorko wiino yaade euro yo yumma makko ɓaaɓe nelli haa ɓe ronki yo ɓe yiidu o yahaali o yaw noon o iwroyooɓe o wii kono ko yer kaasi ɗin no maƴ sonna jooni ƴetti no marno 5 000 euros enni gasii jooni ndu suudu ndu fuɗɗino ɗenɗaa woni duuɓi e ronkuyo sottu jooni ɗa Allah waɗiiɗo yawde toon ƴettee ɗiɗo naɓoron gayntano ɗon e ndu suudu ala ten hootiiɗe mari ka naate o innii ɗo o yaha o ƴetti 5 000 euros on woni balɗe ɓeygu makko nani ga o jombi on toon haa ñaami ɗi fof o aatti suudu gayntaaka hay hunde waɗaaka hina o jombi o waɗi welo haa vacances o lanni o aatti hannde ɓeygu makko naniino wondema o jombi fanki bude wala nanumo kadi o jomboyey so yehi artoy ɗo woni balɗe o fuɗɗi ŋañaade yeeso ɓeygu makko o inni enen yawno ɗo fuuta lagine ɗo ko haaju ɓeygu makko wi ko on ɗum tigi on sa yahi ɗo ɗo waɗinte yiɗa ko a yiɗa o wi ko on ɗum kodi ɓe waɗi naali on toon ko yiɗa Allah nandi ɓe yahi ɗo ɓe forsilan haa ɓiɗɗo yayan ɓiɗɗo kawanno ɗum nu gari haa ɓe ukkidiri men ɓe jombinilammo o wi ha bom wi o Allah hawrindi on o wi ko on no way noon fi suudu ndon ko yawno ɗen ɗa kon on duñani en seeɗa o yiimi heɓaali feere ɗum ɗinɗi o naali hay ɗum e ɗum muskila men ni ɗon haa ilandema nden ñande tawi yewtooɓe gaynta sabuna noon amana on o iwi ɗum ɗon noon ne jeeya e ko wonta hakkunde resindirɓe amana iwi toon tum siɓa e amana on si iwi toon ara yeeso toon welataaki donc on ɗon probléme eno hakkundeji men walla siko sonnaajo kadi wona ɗo moodi makko no waɗa piiji fof imo golla salaire hum tosokum kono ñannde goo tum nane imo soodi terrain to o gayni darde terrain hara moodi makko annda on ɗon kadi ñannde anndoyo aray amana wontaa ɗum hannde fof walla moodi ma sooda terrain Symphonia an sooda goɗɗo cimenterie ɗon kadi mo bee mon le terrain mum on ma darne ɗon kadi ilande ma nden ñannde welataaki e si ɗum yawti hunde ɗimmere nden mi gaynto ko ɓe yewti en ɗo naane ka nafaɓa ɗo kadi muskila molnaɗon ɗo e ɗe leyɗe ɗe wonɗen ga sabu no ɓe janngani en aya on ko Allah daali bada auzubillahi min acheytani rajim arrijalu qawwamuna ala annisai nde Allah inni worɓe ɓen no jogii pouvoir e hoore suddiɓɓe o justifie no ko fii hon ɗum waɗi so warrino wonaa fii ɗum ko gorko on heɓinta ko debbo on jibinta la ko wanno justifie no sinaa ɗum ɓe fof ko ɓe neɗɗo womtiki oɗa jogii ɗin ko tin oɗa kadi jogii kono inni ko bima faddala allahu badahum ala baadi ɗum ɗon ko kanko tewi fasi waɗi hay gooto wawata neɗɗude so Allah muuyi ko sa faala jaɓa heɓa moƴƴere ka makko sena ɗum sa salike loroɗa aduna e lahara d'abord ko min deesiɗi taw ɓurnugol gorko on e hoore sonnajo on ɗimmon ɗum noon wayni ko waɗi ma anfaqu min amwali sabu ko ɓe dépense kon kadi jawɗen ilandema ka jombugo e jammugol ɓe ƴetta e tawata kon kadi ñande o ñande kamɓe wallinta dépense kamɓe yoɓata loise kamɓe yoɓata facture ji ɗi joni noon si ɗum ɗon yahi ha sendama kadi waɗama 50 anda tun pouvoir ma on a ɗoytanima hoorema donc ka leyɗe noon ka wonɗen ga ko ɓuri kon kadi ɗi muskilaji heno ga gorko on inna ɓa debbo on heeɓi golle ɓe fof ɓe gorko on golle a debbo on kadi inna min kadi mami golla na bon a gollay kono noon andita emi yoɓi loise ko han yoɓata facture ji ɗi donc ilandema ɗon ko an woni hekkintindemo eyi ronditago responsabilité ma Allah jonnunoma on yo woni sabu fiya ha heɓa doole e hoore makko ko an woni rewtirademo rondamo kanko
so hakkintiniimo ɗum noon haa o waawi jooni o anndi o yoɓa ɗon facture ji ɗin haa watta hayedaa jooni noon o yoɓa e loise ma watton ɗon haa o watta wuutude yoɓude loise o watta yoɓude facture o watta ittude dépense ilandema so yehi tun haa o entraine ke ɗiɗon o waawi o anndi jakay mo waawi ɗi waɗde o mari moodi o alaa moodi o donc haray ko an ekkintinimo haa o waawi Allah noon ko ɗum wanno ko ɗum gunndoo Allah wanno kadi wonaa ko yo anndu ɗum welaaki tout le temps he ko yoɓata ɗo suudu ndu 1000 euro 900 euro itta dépense yoɓa facture ji sooda kadi ñaameteeji soodana men coñci ko men watto ñawnda men si men nawni ɗum wonaa sama kala nani o gorko no wakkili idan sabu artugol mo ɗum ko townataa ɗum ɗon toujours wona sabu ko ɗoftinnimo wona sengo ley koyɗe maaɗa kono so a entrainimo yoɓugol luwaasi haa o waawi a entrainimo ittugol dépense haa o waawi a entrainimo soodangol hoore makko ko watto yiyaaɗo debbo no watti ilaka hoore haa ka kolli tawa fikka wonngol kootani ɗi ko ɗonngol wudere nde dolokke on paɗe ɗe nebban ɗan o wujjiiɗan ndaara tawa hay ennero ma alaa e ɗum ɗo fof ko kanko soodani hoore makko haɓɓitoɗaa ɗo noon ko yo paranoma o parataa ko par ce que no an soodi kono siko an soodi fof bama kooro ndun siko ndu 150 euro ko an soodi ndu saɗal ngal ko ngal ɗiɗoara ko ngal 100 euro 80 euro ko an soodi ngal ko an soodi kootani ɗin e koɗi ɗin a wiimo wattano lammi ndaara kanko kadi wuri mo watta haray mo yiɗi wattanagol mo par ce que ko an soodi mo yiɗi wattagol wiya tawa mo labbida e ko soodanɗamo ko kono so tawi a watta ha hunde e mum o wigol tum min ñande watta so ɗawarande andi ko nokku goo hokkituɗa par ce que na an soodi no wawi wakka dépense so tawi a sooda lanɗal a susta wiide lanɗal yonaali a sotta ñamakko a susta wiide ko hanno waɗa ñamakko commencé a sotta hay hunde hakko hay fuu se a wata réclamade itam ɗiɗo piiji ene jeeya e piiji ɗi tawata ko enen woni accitande hoore men yahen hande tawata noon si en accitiiɗo tuntata en perdi hakkuji men ɗi isan enen worɓe ɓen miɗen foti wattande yila arta ɓaawo seeɗa dartoɗen hoore men hara en fewtaaki tun ɓe tawɗen gaaɓen wiyen no ɓe wuuriri noon ko noon wuuriten bien sûr en wata wonde 100% en jembinaali ɓe hay hunde kono noon so en wi kadi en jembinaaɓe à 100% Allah no annduno hiɓe wayi ni so jonni ɓe haqqille eno e gannde eno ɓe wayi ni enen kadi mo anndi ko ni wawɗen so jonni en yerko jonni en kon ko ma jaɗen ɗum ɗon so waawi wuurde e hoore ngurdan nafoo jang en ɗam en toyki Allah subahana taala yo Allah fewnen fewnda ɓe ngureeji men ɗin aray min miɗo dartoo ɗo inchallah seɗɗanen ko hedditi ɗo kon assalamu aleykum wa rahmatullah barakallahu fikum ustad wallahi on waɗi ɗo yewtere keddude aray ɓiɓɓe haray ko ɗo wonɗen darnude yewtere nden haray min watti jooni haray hunde nden e juuɗe moɗon fi lamɓe ɗon komin wawi wo min jaabo assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah ustad mawɗi on jarama albarka boyi yo Allah yoɓ on ko ɓuuri e moƴƴude en joddi amin ala on jarama boyi joni haray jama on torama joni jama on torama yande arɗo lande haray yo waɗu star 61 ko ɗum woni étoile 69 étoile 66 acci hakkede étoile 61 ko ɗum woni star 61 kala marɗo landal haray yo waɗu kisan étoile 61 ko ɗum woni star 61 hara waɗa ɗum ɗon tun koyo waɗa ɗon tun o acca ɗon haray nene meyi e gamme gudditanamo inchallah joni usaji ɗen wawi jonnude yimɓe ɓen ɗo 5 minutes kene ɗo ɓe waɗu ɗo ɓe waɗu star 61 on woɓɓe goo landike ɗo awa min udditande ɓeeɗo assalamu aleykum assalamu aleykum numéro mum sakkitori ko ɓe yalti a udditani ɓen assalamu aleykum assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo email mariama assalamu aleykum
kara ɓe ala nande woni allo oui witagol no jooɗi ɓeyde seeɗa min am no mbaɗɗa ko namdo toon a usaɓe no jentiɗo so fiwon homno goɗɗo joom banta ma joom banta usaɓe o nani ɓe nanari moƴƴa koko fi hon ɗum goɗɗo joom banta ma joom bante Oustaz nam on nani nam ɓe nani aray ko goɗɗo jombanta walla ko goɗɗo jombante aray ɗum ɗo ko iwrike Allah subhanahu wa taala koko Allah yamiri aray ɗum ɗo so yi Allah subhanahu wa taala tagi baaɓe men adama ha gayni tagi nene hawa takko maɓɓe ɓe yirtike ɓe deeƴi e maɓɓe donc haray ɗo tun holli en ko fi hon ɗum goɗɗo jombante walla ko ɗum fi hon ɗum goɗɗo jombanta haray ɗum ɗo mi annda si tawi haray lamdi ɗon haray tawi ko fayi ɗum walla ɗuma moƴƴa par ce que haray ko jombante kon en fof de nganndi ko ɗum ko fi hon ɗum ko fi deeƴere fittanuma kala goɗɗo e maɓɓe e nokkugo haɗi e hon ɗum kadi e yirtugol neɗɗo on yewgol yana yaɗi zina haray ko ɗum goɗɗo jombanta ko sa huuli yangol e zina jomba so annoɗa jogiɗaɗo hoore ma a maaya ɗum noon kadi a faala jombata hara waɗaɗo zina si wona ɗum ko ɗum noon jombini goɗɗo ko fiwata yew o yana e zina salamu aleykum wa rahmatullah nam ala ɗo koɓe ɓeydita kadi assalamu aleykum wa rahmatullah ayen tori ko Allah subahana taala yo Allah hawrindin sawaba aray landagol ko hon ɗum goɗɗo jombante walla ko hon ɗum goɗɗo jombante aray no ustage mafiri noon aray d' abord ko rentagol ko laawol rentorgol e yamegol e harmuɗi Allah ɗi hannde Allah subahanahu wa taala ko kanko tagi gorko on o waɗimo ko gorko o waɗi ko wiyete kon sahaw e makko yani faale sonnaji ani o tagi debbo on o waɗi e debbo on kadi sahaw woodi jannguɓe senndidirɓe hakkunde ɗum ɓe inni sahaw gorko ko sahaw ka o jogii sahaw hum gootum sonnajo no jogoo sahaw haa laabi ɓe inni sahawuji ɗin wo ko ɗi 90 debbo on no jogii sahawuji 90 gorko on no jogii gootum won woni sahaw ko faalegol kadi Allah e hikma makko imo wawno tagude ko wiyete adadu ko faala tagude kon e yimɓe ɓen ñande wootere ko taga ɗum fo inno haa kam faala o kadi o warida fof kadi nde wootere simo faala kono o tagi gorko on o tagi debbo o waɗi debbo on ko faale mo heɓata tawata o heɓimo o e juuɗe gorko on o waɗi gorko on kadi o waɗi faale e gorko on mo tawata o heɓi on ɗon faale o e juuɗe debbo on jooni noon Allah subahana taala ko laaɓuɗo o yiɗa kadi si wonaa ko laaɓi kon ɓa noon tawi gooto e maɓɓe kala heno taga ino jogii faale mo tawata o heɓi on ɗon faale o e juuɗe oɗa o waɗani ɓe noon laawol ngol gooto ɓe hette ka faale mum on e juuɗe oɗa hara ko laawol mo tagori mo tawata si on tigi heɓiray faale mum on ngol ɗon laawol taw o tawa e Allah subahanahu wa taala hara Allah nanngitirtamo fii ɗum sabu nakko no Allah yamiri ɗum ɗaɓɓiri laawol ngol ko ngol laawol wiyete dewgal si tawi dewgal ngal waɗi debbo on heɓay ko faala ko e juuɗe gorko on kadi o heɓa ko faala ko e juuɗe debbo on tawa kadi ɓe windantake bakkatu balwuri hara koko moƴƴere ɓe windante e kadi si tawi ɓe resindiri ɓe ɓeydoto tagore nden nde ɓeydoto sabu nati gorko gooto e debbo gooto ɓe resindiri no waawi wa yimɓe tato nayo sappo haa ɓaawo ɗo min ɓe nganndi sonnaajo gooto no jibina ɗo haa beebi 13 sappo e ko fawi tawa ɗum ɗo fof ko ɓiɓɓe ɓeeɗo hayno ɓeydi tagore nden ino sansondirde ɓeeɗo nde no iwa ɗo hara ɓeeɗo no arɗinde ɓeeɗo no iwa ɗo
ɓeeɗo hina arde karasɗindinde on ɗum waɗi goɗɗo jombanta walla yo jombane ko fii yo heɓu faale on mo ɗaɓɓata on e juuɗe debbo tawa ko laawol dadingol o heɓiri walla fii yo debbo on kadi heɓu ko faalte ko mo juuɗe gorko on tawa ko laawol dadingol woni ko heɓi ko ɗum woni tigi ko goɗɗo waɗi si goɗɗo no jomba ma jombe awa joni ɗum e fitini kadi juuɗe moɗon ewa gasi haray mi sikki ɓe faami ɗon kamɓe joni noon yimɓe ɓen sino mari lande yoɓe waɗi star 61 on ko ɗum woni étoile 61 usay ɗo goɗɗo waɗɗo hari woɓɓe no windani men ɗo landal joni woɓɓe ari abbe wudditana ɓen ɗon taw min sakkitoraɓe menen joni jama on duwa no tora waɗugol star 61 kala marɗo lande ta caw safi ɓe yalta woti noon waɗoya hara ɓe yalti yandi saabi Allah waɗe star 61 ɗum ko ɗum woni étoile 61 salamu aleykum waleykum salam o mi uttani ɗo woɓɓe ɓe numéro mum sakkitori 07 assalamu aleykum ɓe adduɓe landal ngal ɗo joni ɓe numéro mum sakkitori 07 salamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗon jenti i ɗomen nande usayi no jenti on ɗon ok awa haray alsane haray assalamu aleykum salam wa rahmatullah ok haray albarka yewtere nden yo Allah ɗo joddi aljanna haray min miɗo mari ɗo en fait lande ɗiɗi ko yowiti e mawdu on donc haray landal aranangal honno wiyantelan haray on holli ka yewtere mon si tawi hakkude jommidirɓe ɗiɗo muskilaji ɗin ɗuuɗi ha haray no haani e nder piiji ɗiɗi ko ɓe nodda ñaawoɓe tigi tigi on si tawi haray wono gorko ma debbo on ko sattuɗo feere ma ɗum hara haala gooto maɓɓe walta koye hoore oya joni noon si ari ha o noddi ñaawoɓe par exemple ñaawoɓe ñaawi plusieurs fois kono hara ha joni on yaali nafoore mum ha joni muskilaji ɗin no continue hakkunde mum joni haray landal anangal haray si hewti ɗon ko honɗum duwa ɗon wadde landal ɗimmal ngal ko si tawi on inni ɗo fi joƴƴingol edda on haray gorko on ko yo noddu seedeɓe côté debbo on e côté makko on o joƴƴina seede joni noon si tawi o joƴƴini ɓeygo makko edda hara par exemple ko mawɓe jiwon tun o noddi par exemple baaɓe jiwon tun an ɓeygo ma o yewtidali hay fuy o innami joƴƴinima edda e nder lebbi tati haray ko tigi tigi on koyo iwka an haray mi jonniti on ɓiɗɗo mon on haray est ce que on edda ɗon kadi haray hino dago nam am haray question arano on haray fiika yettodiral salamu aleykum waleykum salam nam ɓe kay skype woyon ɓeydu volume on kay skype seeɗa ɓe nana kamɓe kadi landude ɓe ala nande awa fade nam ɓeydi tun bobo haala ɓentomo salamu aleykum waleykum salam awa joni aray ko goɗɗo lamdiɗo nani ko lamdi ko haray ko si tawi kanko e moodijo makko hara souvent ɓe ala nantodirde e nder galle hay goto ala nanande ɓe sonki joni yimɓe joɗɗinama kono ha joni ɓe ñaaɓe yewti hakkude maɓɓe kono ha joni hay hunde ala taw hunde ko sotti oɗon si hewti haray ko honɗum wenni o haray ko honɗum hani hande kadi haray ɓursaɓe ɓen ko ɗum ɓe yewtanen jonka mawduɗo yeyi ha yimɓeteɓe yaar yewta ɓen yewti ɓe tawi ala hay hunde ko wonɗo joni e marsude hay ɗum ɗon joni haray ko honɗum hewta ɗum ko ɗum addi noon joni ngol cergal ngal par ce que si ala ka nantodirede ono wonɓe ka nder suudu ɓe gono ɗiɗon ala e nantodirɗo yewtama haaron kam ala nantodirde hara ko ɗum ɗon addi joni cergal ngal joni noon haray kadi question ɗiɗa bon si tawi o yimmike modi bon goɗɗo wawata jonnitande goɗɗo dewgal ko kanko tigi modi bon wawata jonnitude neɗɗo on si o noddi waɗi yaaɓe debbo on o wi o jonniti
aray ɗum ɗon hay nokku alaa ɗon ko goɗɗo waata wonde goɗɗum ina selli o jolliti alaa ɗaɓɓugol ɗo woɓɓe goo ko ɗumanno ko tan ko woɓɓe goo wowluno inne modi bon nanaka inde konngol mum inne noon o wawata wonde kono ɓay ɗum ko kanko jogiiɗo finne nden inni jonniti kadi hokkunoɓe mo aragno tangini yeeso ɗo mon alaa nokku gooɗo ko goɗɗum daɓɓe ɗe kono no suutaɓe no jooɗi tappan kamɓe kadi ɓe waawi ɓettande ɗum ɗo goɗɗum awa si wonaa ɗum aray ɗen fittude awa ɓe maaki alaa hunde ko ɓe ɓeytato haɗa pesen e question ngoo kadi salamu aleykum waleykum salam rahmatullah awa adde men uditana woɓɓe kadi awa nam salamu aleykum salamu aleykum ya waleykum salam ɓe heeɗi yon ɗon yala salamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah oustaz no marɗo lande tati awa yeɓay ko ɗuuɗi nam awa lande anangal si tawi ni hara sonnajo e moodi mum ni hara ɓe wondano ko juuti nam joni hara ni hara awa hara ko lebbi tati ɓe wonduno ɓe wondi nam ɓani ɓe woɗɗodira hara haala maɓɓe koye téléphone nam joni noon hawrodira ha debbo on yewta moodi mum wonde ma hino faala mbuumagol joni gorko wiyamo awa do si tawi o buumoto awa hara ɗum ɗon awa ɗum ɗon ma sendayɓe joni gorko on arta taw awa sonajo on himo buumi o ina awa ɗum ɗon on si tawi o ittata awa hara ɗon on ɓe seeda est ce que ɗum ɗon hino dawora noon joni watti ɗon kadi so tawi debbo on himo e edda joni awa hara joni moodi makko noddimo mbaldi joni si debbo on noon le salike est ce que hino dago ok awa joni awa fiifi edda on ko be awa hara sonnajo on hara kaka galle moodi makko o woni ka sartiji go kadi no woodi ko tawata hara debbo naka galle moodi makko wonata assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah nam joni ustadela jabaɗum joni onon ɓe landiɓe ɗo joni itte micro on ko ɗum woni notitade itte micro mon on aw bismillah rahmani rahim aray ede fuɗɗade jaabaji ɗum ara ustaji ko lannintinanaye nam fuɗɗoren fi edda on ɓe inni ɗo wonde manna si tawi gorko on joƴƴini sonna mum edda o nodditimo fi mbaldi est ce que harano muno tago edda on ko waɗira lebbi tatiji ɗin ko ndaarugol si tawi gorko on ninsitay arta si gorko on no faala ninsitude artugol ko mbaldi ndin o hollata imo waawi toon noddude makko baaɓe seedeɓe ɓe o seedinno wonde manna o joƴƴini ɓeygu makko edda o enna teddungal moon ko min joƴƴinno ɓeygu an edda kono mi faalama mi artirimo aray ko ɗum ɗon tun gorko mawɗon waɗɗimo aray sonnajo on wata innude o ɗon joƴƴinilan edda e wata yidde mbaldi aray ɗon ko gorko mawɗo on mari protocole ko waɗata koyo noddu o inna mi ceerno kaari mi waɗno on seede fi edda mi joƴƴini ɓeygu an si tawi noon charte on hara eddaji min timmaali si tawi o joƴƴini ɓeygu makko edda ha eddaji ɗin timmi lebbi tati o artiralimo aray ɗon ɓe seedi si tawi mo faalitamo koyo yahu o toroyomo o waɗa teŋe on mawɓen okkamo e si o ɓeygu makko daggi so wonta ɓeygu makko aray noon ka eddaji ɗin timmi ɗon haray sonnaji on no duwa yaltude ko galle saabu aray gorko janano o wondi e mum toon innugol ɓe landi kadi question tata ɓon ɓe inni hara edda on no waawi wonde ka galle gorko on ka galle ɓeya ɓe inni hara ka galle gorko on waɗi ko wonde yewtude kono ɓurano yewtiri en noon kono haanira noon duwa waɗirede
wonno ko no hanira waɗirede noon ɓurano yewtiren fi mum haray edda on ko ɗon duwa mais innaka so o waɗaka ɗon haray edda on wawali waɗede edda on no wawa wonde ka wali amru debbo on kono ko ɓurano yewtiren e mum ko ɓuri kon hanude koye edda on wonu ka suudu gorko mawɗon fiino nistitira yiltito o yiltita ɓeygu makko ɗo e eddaji ɗin timmude aray ɗiɗo ɗiɗi ko yowiti kon fi edda ustade ɗen sino mari ɗon ko ɓe ɓeytita ɗon ɓe ɓeytita fi e yanan question tata bon fi ka hijab nan fi ka muuragol ngol ɗon aray yen wawinde ɗon joni vraiment ɗon ko kanko sonnajo muuri ɗon taw go kanko andi aqida makko tawi mo jogii aqida makko on ka muuragol bandinno koko Allah subahana taala o yamirimo tele ko Allah subahana taala o yamirimo o inni ɗon joni kanko joni nono kanko o ittayi sabu modi makko yumanni ke innimo yo ittu hara tun andi tun ango ko watta kon ko laawol ko modi ma woni o mara andu faamude ko waɗuɗa ko haray gogo yimɓe ɓen ina yew tombiji seeɗa ɓe inni gogo hatta kadi yaha siɗa ndaara gorko hetteyiɗa wawi mo ittude seeɗa yewday makko seeɗa ndaara o jippina attention ji makko ɗum expliquamo wallamo diina seeɗa innamo ɗum ko Allah yamirman kadi a suɓa ɗum tum waɗɗa koko Allah yamirma yaaɗo ɗon ha ndaara tawa moodi oɗo o yiɗa ka diina Allah ɓasi ko Allah subahanahu wa taala yeeti hen ka qur'ana ɓe ndaari yey toon ko ɓe inni koye moodi ko yeroɓe tiggo jippina tiggaje mum ɗen hollamo ɗon directement aya innamo ɗon jonino menen ko Allah subahana taala o yamiri men yomin waɗu ɗum ɗo ko ɗum wasimi waɗi hara mi torike mi accimi waɗa ɗum ɗo batti ko Allah yamirinmi si tawi no yahoyiɗa tawi moodi o yiɗa ɗum ɗon kanko yiɗa ko Allah subahana taala o yiɗi kon hara enen andi moodi o yiɗa ko Allah yiɗi kon hara moodi ɗum ɗon hara enen an kadi o watamo yiɗi dare salamu ko lebbi tati e ko téléphone kadi ko woni aray assalamu aleykum wa rahmatullah aray ngal wondigal ka ko wi ko lebbi tati wondi aray ngal wondigal ɗon aray ko ɗon min mi yiɗi hennajo on yo laɓɓinan hen ɗon ɗum e wondigal kadi ɗi lebbi tati ari ko nokku gotuɗo wondi walla ka ɗi lebbi tati fof ari hayɓe meeɗa wondude e nokku ko téléphone tun hayde hannde dewle ɗen hume tawa no wonde mi jindirde ni yona ɗo mi jomba debbo nokkugo tawa min yiidal taw kono noon ɓa dewgal humama hakkunde amen wona ko ɓeygu am kono min yiidal o wi noon ko lebbi tati ɓe wondi o wi kadi ko yewtuɓe haɓi kono ko e téléphone o tori muura o inni mo faala muurade sonnajo on gorko muuratako ay tere makka muuragol ɗo noon nokkel ɗiɗi maari ɗo tawi ko banngal tawhid ndaarira aray ɓa tun ko Allah subahana taala wi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna aɗa ɓa ko Allah subahana taala wi noddi annabijo on taw yamirimo yo sonnaɓe makko ɓen e jiwɓe makko ɓen e rewɓe ɓe tawata ko julɓe ɓen jombiɓe hay so tawi ɓe rewɓe noon na julɓe goye madama ko ɓeyguli julɓe aray koɓe waɗu jilbabu ɗum honno ɓaare nden andi tiggaje ɗen nan reɓe reeni kadi ɓe mari façon ji no woodi ko ɓe tiggaje ɗe wona ɗe tiggeɗe ara hoore nden yeeso ngon gite ɗen hay fuu si a yiyata no woodi kadi goɗɗe ɓe tawata ko gite ɗen tun yiyata no woodi goɗɗe kadi tawa hara yeeso ngon fof no yaltiti kono ko hedditi kon fof no muuri eɗen nganndi no ɓe ɗona ko burqa e niqab e voile fof no woodi wona français ɗo ɓe toŋi ɗiɗa ɗiɗi ɓe acci voile on ɗon joni noon ɗiɗo piiji fof so tawi debbo on no muurade anndi ko ɗum wiyama naane e ma kañum en ɗo hadisi wondema sa suɓude jombeteɗo ndaaro e makko piiji nayyi ka nelaɗo wasima ya suɓo jon diina kam gorko on kadi o accana sagoy nelaɗo naati in atakum man tardawna so tawi gorko ari e mon no faala jombude ɓiɓɓe mum ma bandirawo mum ma kala mo gasa toon wonde waliyu mum ko inni ko in atakum man tardawna dinahu wa hulugahu fa zawwijuhu
so tawi ari e moɗon neɗɗo mo tawata diina makko kam e jikku makko on weli o haray rekinemo ɗum sa neyi ɓiɗɗo ma ha o curbiti ko jiwo ƴetta on kadi hokkira ɗo siɗɗan ka ko yaa ko ɓiɗɗo jajam ma ko ɓiɗɗo koto am ma ko ɓiɗɗo o hokkiramo ɗin sabuji haral anta neyirimo diina ha o janni ƴetta ɗo hokkamo bandiru fi tun ɗum no yehi to arde tawa hokkiraɓe nde sabu diina mayru on ni sabu jikku mayru on a ƴetti jooma on a yahi a jonnoyiɗa sifa ndum bandiru on jooma wino tarude ɗo nduyi min tikkawol natta kan ɗo haray iɗa jeeya e ko neyi probléme o wawi sa ƴetti ɗo bewum a neyi tum ha tum janti a buganike bonuɗo nda andi ko ndu garata kunko ko sifa ɗum ɗon ƴettuɗa ɓiɗɗo ma debbo on neama e diina jangginama piiji ɗi fof ƴetta bandiru moori ndi wasta walla tandu haaji mum ala e diina waɗɗi ko tan e noppi mum ma ko nandi e ɗum hokkandu on ɓiɗɗo ma ɗande on ɓiɗɗo ma haray a bonni yande ma sabuna mo hokkuɗa mum haaji mum ala e ɗum joni noon so tawi ko ɗum bandiru ndum ko ndu anda diina iwo on kañum ko anduɗo diina o wi o faalama wimo wadde ko Allah wi ko bandir ndum wi kañum faalaka ɗum haray mo mari o wiyete ko on no wawi wadde maslaha taw ha o ndaara so tawi o waɗaymo da'awa ha o hollamo ko Allah subahanahu wa taala on ɗum waɗi kanko kadi o waɗi ha hollamo ko e faade ko Allah subahanahu wa taala yaɓiro so tawi noon o ekkiti ha o tawi ɗum ɗon fof wata wonde tawi oɗo kañum ko arumatu ni ay wawi ila ndaarama o sorka kono noon on fongol kadi sikko moƴƴima wi a muurotako wi a muurata tande tan no muurorɗa noon on ka o wi alima yo aliɗo hay Allah ay o wi tun ko a muurinoɗo fof o wi ya hetti ɗum ɗo min haji wawitude ɗum ɗa hedde tawi noon o wi ya hetti ɗum ɗon kadi e yeeso ngon fof hen to wawitude ɗum ɗa kadi e yeeso ngon so wima noon ya ittu hay ɗum ɗon nawrani hoore ma ɗum ɗon haray wata jaɓu tanka ɗum ɗa ɗa wawiwde ɗa taw ara kadi ɗa waddemo da'awa ha ndaara so arta e laawol ngol sabu no hawnaki hara on fof hari ko noon wawɗo ɓan hatti yiide goonga o ma noddamo ndaara so Allah tabintina e mum fof toon ɓaɗe nan no heewi kadi duhiɓe marɓe rewɓe tawa koɓe jomɓe nder no hari ko soireji ɗin ɓe yiɗi yaagol ama kono gorko on hatto yiide yiide deftere nden jannga ɗo yo geru ha on debbo accita yaagol soire tara tikkawol ka hoore mum tiggo haray ɓe rewi laawi buy haray gorko debbo on kadi tan kayno woodi no heddori laawol ngol o rewata ha o ndaara so nodda e gorko on arta e laawol ɓe fof ɓe wona e hoore ko Allah yiɗi ko yo rewu ngol so taƴƴeyke noon on tuma o ɗaɓɓa solution ngol salamu aleykum aleykum salam joni aray salamu aleykum usaji ɓe kay skype to woyon ɗumanno toon kamɓe kadi ɓe lando seeɗa yimɓe ɓen noon no heewi ga tef landiɓe ɓe joni ɓe kay skype kadi yoɓe awa ɓen jenti ɓe nam kay skype men jenti raɓɓindina seeɗa e honno ɗuma on kadi si ɗa yimɓe ɓe no ɗuuɗi barakallahu on jarama ok eɓen jenti ɓe kay skype en alanande ay hunde toon ɗo on landotoɓe toon on ɓalnay skype o on ɓeydon hito ngol landoɗon ɓe toon haray ɓe habbi on ɓayɓe windande lando ɓe habbi toon aleykum waaleykum salam lande joni hay eɓe sallitan maɓɓe sabu ñawtar nam e joni aɗa jaɓan ko skype ma ko kette o no wawi fawdude inchallah nam assalamu aleykum kammo waɗi question ko skype assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah jaramo ɓe ñana toon alhamdulillah no makkude alhamdulillah awa nam wona jam alhamdulillah ɓe noto landal bisimilla ko tooli so tawi woni woɓɓe rette ɗiɗi
Naam. Wanda ko goto adi non ha gorko mo feccini kanko be ko be yidaade. Naam. Naam. Ara eske onon debbo o taara ken. Naam. Do lagal. Naam. Ay. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam. Naam, haray on ɗon ɓen ɗon residirɓe ɓe won daali nokku gooto haa sonna e gorko o feƴƴini haray on ɗon debbo o heynotaako sabu ko on ɗum waɗi sabu keygu ngu si tawi hara e nder wondigal maɓɓe ngal awnaaki hara gumɗum no hakkunde maɓɓe ko wonta ɓiɗɗo wota ɓe feedu wota o yawɗon jombitiro e nokku goo reedu immoyo toon sikke ko ka o yaari toon reedu ndun heɓori hara lekk ko ɓiɗɗo goɗɗo o yaari toon donc ɓiɗɗo goɗɗo ƴette artinkine e moyoy ko mum kesum o ɗum waɗi somi habbite taw ha hannde e nder lebbina e balɗe sappo no woni woosi ko reeduujo ko waawi ndu suurude o ara ndu ɓangi ɗum noon ɓayɗe wondaade haynde wootere aray keyngu yaagal alaa ɗum edda alaa ɗum salamu aleykum warahmatullah awa donc a ɗon hattete a nanii ɗon jooni a bisimilla kasi ɓeƴƴen kadi goɗo Assalamu alaikum ko tay. Alaikum assalam wa rahmatullah. Do ka landa. Yo ni mawdu on ko ci kanyara no wodi. Ajel assalamu alaikum ka da wani tsare ko radio ga jama'a ba pesa. Okay. Awa joni ono ka radio ara men jonti on question jiri awa ɗo min udditande ɗo woɓɓe awa bisimilla ko toli assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah min udditani ɗo e natirɓe email in jaariwo assalamu aleykum ɓeteɓe jaariwo jagite assalamu aleykum on ala nande assalamu aleykum aɗo min uttande o ɓara ɓeɗo no wedditi en torodiri yande waɗuɓe lande ɗen yoɓe jogo téléphone maɓɓe on ɓe jento sina ɗum haray ko sondia waɗodiran assalamu aleykum ɓe min udditani ɗo joni assalamu aleykum amin fermi ɓeɗo assalamu aleykum ɓe natiri ɓe email ɗo Bari Ibrahima assalamu aleykum assalamu aleykum ɓeɗo fo ara no wedditino gasa naam joni no waadi ɓe question ji jogi ɗo ndongo noon taw mi udditani woɓɓe kadi assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori ɗo ko 7195 assalamu aleykum aleykum salam ustade no jenti on ɗon assalamu aleykum ustade aleykum salam wa rahmatullah lammaɗo landa par exemple ni honno ɓeyde mako on seeɗa towno na ɓeyde seeɗa townugol mako on ok par exemple ni hara honno har ko alasara ni fewndi hara fanfana onga juulano jonno kono hono min hara ko alasara on fewndi hara noon na a juulano kono noon waɗi sarno sey ko ya juuli waɓuta fewndi ɗon est ce que ya juulta fana on si waɗa ɗum alasara on hewndi taw on juulali fana e kon juulu fana o ha gayno après noon juulon alansara on ok sey noon hara ko futuɗo on kadi fewndi hara noon a juulal fana a juulal alansara fof ko yo adoro ko accident maɓɓe ɓeƴƴiɗo konko ɗum adduɗa adora fana on hikka alansara on watta alanuma kono yaari noon addortuɗa nam ko ɓayno noon ni honno woɓɓe no inna wo ko par exemple mi hara ko futuɗo on ɓayno noon feƴƴa e law o si hara futuɗo on no fewndi a juulal ɗiɗa waɓatuji ɗiɗi oko ya juuli futuɗo on haga si watta ɗon noon alansara on watta fana on après nden noon ka juulto ya ɗon on no futuɗo on nam a ƴeewe
arayde torondiri taw on jaɓo fana alansara futuro geeje fof tawtindira aray ko ɗum ɗon taw torondirɗe si tawi gerdi noon hara waktu o mongon futuro on heewi ɓe fuɗɗi darnande futuro hara on juulali fana e alansara juuludon e maɓɓe futuro on ɗon heña gaynon juulon fana juulon alansara yoɓɓiton futuro on kadi e lawol Imam Malik haray noon siɗo yoɓɓitude futuro on si goɗɗo ari darike ɓaawa mon ɗon onon watama julnude ɓay haray on yoɓɓita woni waktu on haray ko ɗum ɗon ɓe mari komin ɓeytanoon ɗo haray ko juulɗon yimɓe ɓen ko garan ɗo on tañi on naafilo ara nun ko juulɗon yimɓe ɓen ara nun ko haɗa noon ko naafilo haray naafilo ma on hikku ko futuro on juulɗon haray de toute façon komi yeytanoon kon ko yo jokkodir wagatuji ɗi salamu aleykum wa rahmatullah joni a ndaari goɗɗo kadi salamu aleykum ɗo numéro mum sakkitori ɗo ko 3 e habde oɗo so ƴetti yiltoyo kay Skype usage ɓay mi uditani hari oɗo miɗen ƴetti ok ɗo numéro mum sakkitori ko 36 83 salamu aleykum aleykum salam usage no jenti on ɗon assalamu aleykum ustase on jarama aleykum salam nala toon jam to alhamdoulillahi min question ngan on ko fi mariage on nam ko honno ko trahison on ka mariage ko gorko ko debbo modi makko jombimo ɗo o modi makko jombata mo innimo mara no marno ɓeygu e ɓiɓɓe kono kanko e ɓeygu makko ɓe serti nam donc ɓe haldi famille ji ɗe yiidi ɓe humi dewgal ngal mais à la fin noon ɓe ndaaroy tawi jaka gorko on no jombi no wonde ɓiɓɓe mum no mari hay projet addugol ɓeygu ɗum Europe ga nam e nder dewgal maɓɓe ngal gorko on continue projet ji mum ɗin haala naali debbo on nam haa o ɗumanni han gorko on no ɓeygure makko nden heɓi visa on fi argol ga nam après noon ɓeygu makko wonɗo ga on andoyi finalement himo jombi e ɓe honno ɓeygure makko nden no arde ɓeygu makko no arde nam tawi o ɗaɓɓi suudu nam ka o loja debbo on mais o haalanaali debbo oɗa nam hiɓe mari noon hari projet ji hari ɓe fuɗɗike projet ji ka meɗen ha noon ɗum ɗo waɗi gorko honno debbo on tawi vraiment ko découragé e o landi noon divorce nam ɓaawo landike divorce gorko on sali accorde divorce on nam e déménage accimo ɗo ko pariga woni accimo ɗo yahi nam joni noon o yiltiti e ɓeygure makko nden woni kanko vraiment honno ɓa surtout gorko on yahi joni kanko mo landiti hoore makko nam bon mawɓe ɓen sattodiri ɓe inni o kamɓe ɓe mara ɓe jonnitatamo ɓe jonnitirtamo ni ko be modi makko ara inna jonnitimo si dewgal ngal humme si dewgal ngal heele probléme on c'est que kanko debbo on o mara baba o mara gorol makko ngol ɗuuɗa donc ko bappiraɓe ɓase o mari quoi joni noon himo jooɗi ɗo himo pini ha joni o ronku sorte o ronku ɗumannade kanko e gorko jonnitali mo ɓawo anda himo habbi joni noon on ɗon ko honno gerdata ɗum ɗo way ko nokku goto famal moƴƴa o mara mawɓe ɗo moƴƴa walla o mara mawɓe tuka men e ɗo fuu honno gorol makko ngol ko o mara franchement mawɓe honno ko weldiɓɓe o jogii quoi joni haray ko wonto taw o torano o jombete ko jombete kaka meɗen waɗano i ka meɗen ton mawɓe makko ari ala ton ko bappiraɓe kawtal o jogii i bappiraɓe makko ko kawtal walla ko gorol makko ngol tigi tigi ɓe feƴƴinino ɗo awa ala probléme joni ara inchallah aray ɗo men watta ɗo jungo saɓe en ɗo ɓe ɗatenanan ɓe Oustaz ɗon ton ka o yalti
Oustaz allo janteɗo mi sikki tun arayno gasa ɓe araɓe yalti kono ɓe nattoye joni so tawi araɓe yalti mi anda mi alaɓe nande awa mi dara simi yitaɓe numéro o nga gattoen landirno ka mi sikki tun ɓe yalti hande ɓe mbiɗa yalti awa jama assalamu aleykum joni ɗon wawi jogade ɗon habboɗen seeɗa mi sikki tun aray no gasa araɓe memi goɗɗum ɓe yalti no gasa no aray ɓe guere natutugol no gasa inchallah awa no ustade mi sikki ɓe yalti simɓeɗen no yal Oumar Naam. Ok, no problem. Ɗumen habbiɓe. Altino yimɓe ɗa lesɗe conseil kono lesɗe conseil ɓe altino nonoje salamu aleykum awa jama habbe ɗon men ɓe nodditama joni ɓe guere darugol si ɓe naatay haɗa ɓe andali jaka ɓe yalti ok ɓe naati joni salamu aleykum Oustaz waaleykum salam Oustaz naam salamu aleykum waaleykum salam woɓɓe no kay habde men goppum ok no probléme a onon ɓe oɓe karadio onon ɓe landiɓe ɗo ɓe jaab ɓe fuɗɗunonamen jaabade aray habbe ɗon seeɗa aɓe gayna ka skay fuɗa ɓe arta ok pas de souci ɗon noon onon on latti si tawi woni himo faala sedde on noon kon ɗum watti gorko on ka ɗon watti non ka ko honno debbo on gerdata fiyoɓe seeɗu kon ɗum faalɗon allum si honɗum no tagi fiyo debbo on landita hoore makko fiyoɓe seeɗu ɓe modu makko jomɗi ɗiɗaɓo fiyo jomɗiɗe fiyo faalaka mo ohoye fi ɓe haɗi tun o seeri o yeehi Oustaz ɓe jomɗi goɗɗo ɓe arti galle Oustaz naam salamu aleykum sikki lamɓe ɗen on ukkidiri lambiɗo fi modi mum no jombuno goɗɗo on ko ka radio ga woni on no habbi
on ɗo hari ko fii quoi hannde adi ko free hari ɗaani ke jooni haa ɓeeto jonni men goɗɗo jon on gasi men jonta jonto men on question ɗon kadi na probléme ok gonkoɓe fadiji wonɓe yiɗɗiɓe yewta e souvent kono alaa hoɗɓude gonko alaa faamude o fota e o acci kono si oya yehi kadi o waɗa kadi ɓuri to wanno jooni haa jen komi faala o lanndade si tawi woni hara masalan koye hoore mon rewi masalan si tawi woni on séri on yehii ɓe jombi goɗɗo ɓe ardi place mon ka suudu onon mawɓe mon ɓen e mawɓe suka on yewti ɓe waawaali faamondirde ara mawɓe suka ɓen e mawɓe mon ɓen ɓe yewti ɓe waawaali faamondirde ka jooni noon kamɓe mawɓen ɓe waawa heɓude solution tawi tum mawɓe mon ɓen mi waɗde hoore mon mi nalde ko hara ko fino faamore si mawɓe mon ɓen on séri on yehi ka mon ɓe jombani moodi mon ɓaawo mon mawɓe mon ɓen e mawɓe suka on si ɓe yewti kamɓe ɓe waawa heɓude solution mo yaltata e ɗiɗo ko go'o onon e moodi mon on waawi moƴƴintinde on hetti suudu mon ɗum oya jombaaɗo ɗa wontiri nokkugo ma si tawi ko suudu no mari fambre ɗiɗi gati on waawi fambre ɗiɗi hoɗi ɗon ton mais ou bien mawɓe ɓen ɓe yewti ɓe ndaari ɓe tawi onon on waata moƴƴintinde hakkunde mon no woodi ko hecci probléme si jombungal ngal ɓiɗa bon tawa ko ɓe ɓeeɗon kamɓe mawɓe ɗo si ɓe fotti ɓe waawa yiwde ko honno ɓe waawi to ɗumannagol mbiɗa anndi no gasa ko faaɗo lanndagol ko ɓay en yewti fii ɓooragol ngol e question mon on e question ɓe hajjaɓe sakkitiiɓe lanndagol ɗaaɗen haray ko faala ɗon haray en yaara ko fiitele ma ɓooragol ngol ne alhullu fii lannditagol hoore mum e junngo moodi mum ne awa jooni e yewtanay ɗum ɗo e yewtanay ɗum ɗo on faami hulu on abdelan hulu on ɓooragol ngol fii moodi mum no mari condition ji est ce que on gelike ɗin condition ji ko ɓe timma si ɗi timmaali haray ɓooragol ngol waata ɗumannade wata marsude ɓooragol ngol no waɗi no fewndo nulaaɗo sallah sallam goɗɗo goo jombuno sonnaajo tawi e kañum gorko on o laɓaaka ngari on sonnaajo makko on ari ka nulaaɗo o maaki nulaaɗo mi alaama felude mi felata zayd e telemma hoore diina ma e ko yowiti e fii ko moƴƴere wo kono ana akrahul kufra badal islam miɗo añi yeltitagol e keeferago ɓaawa mi woni julɗo ɓe lanndimo ɗum ɓertoɓe fensi mi woni taway ko ɓuri ɗumannade fof haray nder kawtal ngal ɗon fof ko kanko ɓari moodi ɓurɗo kaande e kawtal ngal haray o faalaka moodi makko natal tan ɓe maaki ko honɗum o ƴettirnoma ko honɗum o teŋirnoma ɓenni o ko jardin ɓenni awa ƴettu jardin ma on jardin mo teŋir ma on jonnitamo sa jonnitimo haray ange makko on seeɗi haray noon on ɓooragol ɗon ɗum si waɗama haray on ti sonnaji on hay si tawi immo fiilade haray ɓooragol ngol no marta si ɗum ɗon noon waɗi haray sonnaji on ko jooɗoto edda ko lewru wotru fette ha o yiya ella makko gooto haray noon no si ɓe seeɗi ɗon ɓe yiitidata aduna ɓe watan jommindirde aduna joni noon si tawi woni ono e moodi mon on sonko tun yawɗon kam on mawɓen no ɗon ɗen mais wata on innude onon on naatay e dammugal ɓooragol ɗo haray plutôt minen komin yiltitoto ko telemma wano ɓe attinoɓe landade men naane men annda tay ko wano Angleterre ɗoni ma ko honto ɓen ɗon ka fenande jilli ɗon fii ka dewgal e ɓen ɗon atto oya jombude o inniɓe wonde manna o jomba haray ɗon ɗen fenande naati e murandu donc haray ɗon no wawi wattanede yiili moƴƴa kono kamɓe landiɓen tigi men wawani heɓugol ko laaɓi e junngo maɓɓe wawata wonde sonnaji on o wawi heɓude ko okkitira mo wawali heɓede kawtorto e mais ɗon on min wawali famude ko suwatta hara okkitirnoɓe mo ɓen wona ɓen duwa okkitirde na ma ɗum hara okkitirɓe mo ɓe okkitirino ha ɓe gaynide feƴƴi après probléme ji ɗi waɗano ɓaawo wooda noon inna alaka yeehe wullito e fimu donc haray usage en no ɗoy ɓe wawi ɓangitinande en seeɗa e fii ɗum on ɗon haray ɗon on on ɓe wata on jonnude ma wonde man nakko yon waaw ɓooragol e junngo muɗum on haray question mon on minen toujours hara haqqillamen no okki no woodi goɗɗum nder ton flou ko mawɓe wawata yiitude ɓe wawa yewtudude salamu aleykum awa karajo assalamu aleykum wa rahmatullah
waleykum salam ustade hari woɓɓe no landino habdi ɗon naam joni ko ɓeelannoɓe naane ɗo jantiɗo ɓeygu mum inni o jamtike joni boy goɗɗo ɓe annda joni hara ko ndu wolɗen fii ɗum ɗo allo radio allo nam radio nam faala tawi landinoɗo question o hari wokkodiri joni tawi mo wawime filitanade question o ok an landiɗo question o awa saylanande ɗo nda wawi ɓe filitanade kadi ɗon wo ɓe wejjiti seeɗa awa question on ko debbo hawri ɗo e gorko gorko inni ɗo faalamu jombude gorko inni mo mara ɓeygu reka meɗen o inni de himo mari toon ɓeygu kono ɓe serti o wi himo mari toon mo marno toon ɓeygu kono kanko ɓeygu makko ɓe serti donc debbo on ɓe haaldi ɓe jombidiri tawi noon gorko on certade accakita mbawkata o inni ɓeygu makko o ga himo jombi toon goɗɗo walla o inni o jomba fes o inni himo jombi kono kanko yon toon ɓe serti non ko ɗon e jomba fes ɓe serti voilà wala ɓeygu nam may continue o inni ɓe serti o inni mo marno ɓeygu toon e ɓiɓɓe kono ɓe serti gasi joni enen inni tumen o ala ɓeygu awa ko ɗum o inni donc kanko oɗo ɓe jombidiri jaka noon hari mo wadde démarche ƴifino on ɗon arda bisimilla continue nam donc entre temps debbo on o heɓi visa on o ari nam i suudu ka wona mais ko province gandi donc ɓe yaari finalement o mammini probléme ji ka suudu kanko e ɓeygu makko tout o ƴetti saku makko on o yalti o yehi o acci debbo on ɗo o yehi province on o tawti debbo mo addi on toon joni noon honno wonnoɓe sabu fi humugol dewgal ngal kanko debbo on baba makko tigi feƴƴini ko bappiraɓe makko humuno dewgal ngal ɗum kaka meɗen toon waɗano awa honno o noddiɓe o haalaniɓe moodi makko yahi kono nandi ɓe hoolaki dal donc du coup ɓe jaɓali ɗumannagol tigi par ce que ko mawɓe sogata o yawno humoye dewgal ngal kono kamɓe ɗiɗo wona ville goto ɓe woni andi no wawa pita e mamum du coup ɓa debbo on kanko mawɓe tigi o mara ko bappa ɓasi o mari himo pini ɗon ko won joni noon ko miiji est ce que himo wawi goo yawgol e juulirde o torto hoore makko ma ko honno kanko wayri hannde kadi hettugol hoore makko par ce que hay somo faa so yiiɗo joni goɗɗo mo faala jommidirde o watta jombere par ce que mo jomba moodi makko ƴetti sa kon yalti joni a warde ka makko fef yalti ça fait des mois wona un mois wona 2 mois yahi hay fus alda hannde hay téléphone to noddimo jaabotako wawa joni hay téléphone to noddimo jaabata ko bisimilla ok nam hajja aray on jarama battane landal ngal aray nde tawde probléme ji men ɗin ɗo joni ko probléme ji fewndiɗe karamokoɓe winduɓe defte figu buysi ɓe wuurino fewndo jamanu men ɗo aray no woduno probléme ji buy kay winde allo nam oui iɗon jenti ni kono no kuppude seeɗa donc haray ɗo ko inneten taw ko gorko mawɗo on taho jombuɗo on oɗo o ɗaynimo hari o jomba o inni o jombali Afrique tawi mo jombi ko on ɗon taw inneten yo reeno o hula Allah e ko waɗi kon haray wona ko hawri donc o anda kadi sonnajo mo ƴettuno ngaɗen on ko haton jini ko gorko mawɗo wono takko mum fiita o waɗi ko boni donc haray ɗen wiya on gorko ɗon si tawi himo jenti en ɗo haray ɗen yamiramo yo hulu Allah goo o yilto ka sonnajo makko ɓe wondita sabu fi himo jombi goɗɗo goo hay fi o fenaninomo joni ha o jombi fenanɗen ɗum ɗo moƴƴa fenanɗen no harmi e wano sifa nden ɗon surtout haray nula ɗum no yamiri fenangol ɓeygu mum kono hara ko pihoy to sokoygoo hara wona sifa nden ɗon nden ɗon no duwano innede mo duwano laaɓande ɓeygu makko ɗon joni noon mbayari ha o laaɓanali ɓeygu makko ɗum haray ko innetenmo ko tawi mo hula Allah yo yilto tanko e ɓeygu makko on ɗo himo wawi jogade ɗo sonnaɓe ɗiɗo hara probléme o ala e mum surtout si tawi woni oya sonnajo no marani hoore mum suudu haray o wakkilo ɗon nden bertaga makko e dépense on ɓe wo ko ɗumanni
si tawi woni o waawaali ɗum ɗon haray hiɗen torimo kanko suka on yo yaw o jonni tawoya o joƴƴinamo e eddaji makko ɗin timma hara o accaalimo ɗon nde sabu hiɓe yamiri en ka Qur'an wala tasar ha kal muallaga wota wengu sonnajo on accamo ɗon nde hare fewde zamanul jahiliya si goɗɗo wondi wonde manna o yiɗata e ɓeygu makko haray on ɗon harmanimo ko ɗon o accatamo o accitatamo goɗɗo jombatamo ko ɗum waɗi ha sariyaji buy tippi ka télément ko yowodiri e ɗum haray ko inneten kañum sonnajo on yo waɗu effort molanaɗo o wawa yahude o yiida e suka on sabu piiji makko ɗin wawi marsude kanko e suka on ɓe yiide ko goo o yiidi e suka on wawi mo joƴƴinde edda ɓe wawi famodirde ɗiɗi o yeehi o yiidi e suka on o jeejimo joni himo faala waɗugol hullu o sotto e hoore suka on haray ɗum noon sartiji hullu on haray ko be o rewa e majji haray o jonnita e suka on ko suka on dépense no kon fof fi jama makko on sina hara suka on o innu mi hokkimo délai makko mi dépense no fi jama on donc haray piiji ɗin ɗiɗi kala ko fof wawa marsude haray wonno juulirde nden hay o yehi o tawoy ton imamuɓe miɗo ɓuri tamƴinade o wata heɓude imamujo wawomo innude min mi wawa e jonnitugol dewgal ngal mi anda fi mum haray déjà a heɓugol no gasa imamuji hara ko iwde télé makka men ga wela fi ɓay imamuɓe meɓɓen ko mene maɓɓe wondi pari ɗo donc kono hay ɓen ɓe mi wonde mum pari ɗo miɗen ɓuri tamñinade a yiidi e maɓɓe mano oustad Ahmad Sadio en ɗo a inni joni ɗa faala yoɓe walla hetta hoorema haray kamɓe kam no ɓuri tamƴinade ko sifa ɗum ɗo ɓe wata proposal ngol makko ya geru yiida e jommunoɗo ma on ma gera yiida e ɓeygura makko nde sabu ko ɗon laawol sottorgol ngol woni haray noon oustad no mari ko ɓeydi taton ɓe wawa en ɓeyditandema salamu aleykum haray ɗon laɓɓeyta ɗon gokku haray sonnajo on si tawi o yahi ha kadi o ronki o tawi o tampi ala faabo to ɗo talde mo mari ɓen ɗo joni ala hunde on to jaɓalmo jonnitude mbaɗo anndi dewle goo ino yahi ha ɓeyni ɗum ɗo ko yo yaw ñawore nden jonnitata woodi dewle goo ko ñawore nden hina enen ga ɗum ko ɗasi laamu ngu hiɓe anndi no woodi l'islam no anndi laamu no woodi ɗum noon ko aɗa si ɓenni yo yaw ka laamu ko si yahi ha tebbol lorrike yimɓe ɓe lorrimo hay goto daranakimo himo mari goonga ɗum noon ɗum directement l'islam on inni yo ñaawowo on lamɗo on yo yaw jonnitama naadamo edda inna à partir de hannde oɗo men joɓɓinimo par ce que alamo ñamminde ala wondude e makko alamo e holtinde alamo e ñawnude donc joni o ɗo jewgalle ko ɗum ɗo si ɗum ɗo woɗɗi haray hannde kadi yimɓe ɓe daranakimo haray yo yaw ko laamu ngun wata hannde kadi retirude mo jonnitamo hoore makko salamu aleykum wa rahmatullah on jarama albarka ok haray joni kay woɓɓe lanndi men ɗo question ji ɓaddani men ɗo ka ɗuma ɗo haray mi andati men jaabotiri no ɓe windani men diga sage ɗo wawi jaabade awa awa goɗɗo no lanndi ɗo question o inni wo simo ñawli suuma e o jooɗike ha suuma e kadi oya goɗɗo go arti tawti ɗon oya suuma e haray ko honno noon joni o gerdata ustad haray walliten noon nam naam haray hiɗen haray hiɗen wi lanndi ɓen fi suumaye o salamu aleykum miɗon jentimen fika suumaye naam goɗɗe no lanndiɗo ɓe inni si suumaye on ari ha tawti ndiyandu hooranoka haray ɗen tori jama on yoɓe acci wertindagol amma no so tawi kon nawnare waɗi sifa ɗum haray ɓe wawi toye hoor ɓe toujours yo Allah hokkuɓe e kisal moƴƴal e danda en enen kadi nawnaje ɗe amma noon si tawi aray ko wertindare tun kadi hara hiɓen toriɓe yoɓe wattan yiide e fi dina kam hay haray dina kam no mari code ji ka mari sariyaji haray ɗin noon duwaka yawtede haray si tawi gerdi noon koyo onti hoore suumayeeru fewni ndu ha ndu gayna si ɗum ɗon gayni o hooroya suumayeeru feƴƴitunumo ndum si tawi kadi ko balɗe o hooroyaɗe o etta kadi o watta o ɗon o ñammina miskin fitoragol yaafiye haray wa billahi tawfiq awa assalamu aleykum wa rahmatullah hara joni onon ka est ce que abɗon joni meɗen jenti on toɗo mari question aleykum salam fuɗɗiɗemen kamno yimɓe ɗo natna nam o lanndugol waɗugol théâtre ni tawno ko anturoɓe ɓen maɗum waɗa théâtre en pulaar mariage bayan malti bayan no waɗa waɗugol théâtre aya ko hakkunde maɓɓe e kamɓe rewɓe assalamu aleykum wa rahmatullah eyi ko banngal théâtre ɗon
nawaray ko banngal théâtre ɗon so tawi ko hakkunde maɓɓe rewɓe ɗum tawi kadi piiji ɗi ɓe hollata ɗi ko nawrata diina kan yeeso ko nawrata société o yeeso tawa ko harmitawaka e mum ay laabaade tawi ko waɗugol ɗum piiji tawa hay so yimɓe jaloray kono tawa yadda e nafoore annabi sallallahu alih w sallam ɓe waɗayno ɓe cantayno yimɓe hanno ƴanno yummirawo goɗɗo goo arnoɓe tawino naatude aljanna nelaɗo sallah alih sallam canti yummirawo ɓeni ndaari ɗum no yurmi ɓe yummirawo wi ko ɗum waɗi ɓe ndaari no yurmi ɓe annda wadde ko moƴƴi buy kono ko hannin yummirawo natta aljanna ornomane yummirawo wi yo yummirawo natta aljanna nelaɗo maki yummirawo ndaari e wulde e wulde haare laaɗo maaki koɗi ta wullu a wi yummirawo natta ka aljanna wi sabuna kala sonnaajo naato ka aljanna aɗa ittanoma mbaadi yummirawo o wattama mbaadi jiwo curbaajo ɗon tuma yummirawo on noon etti haqqille addi jaka naaka nawruno miijo mum gonɗo e nela sallah sallam wonimo e awmorde la fijira emo taw woni ejan waɗugol sifaɗin ciiɗi kama kala jara laaɓa as amma noon si tawi théâtre o ko jillondirgol hara ko yimɓe hellifaaɓe jillondira worɓe e rewɓe walla tawa ɓe wattaki ɓe yeeɓa e tere maɓɓe yeeso duyiɓe jananɓe walla hay ko hakkunde rewɓe tawa ɓe yeeɓa e tere maɓɓe harmude hollugol hakkunde yimɓe ɗe ɗum ɗon laabaade aray ɗum ɗon ellano e muɗum so tawi noon wona ɗum aray ko fii hollugol piiji tun ko avancata diina kan avanca société on tawa ko harmi wattaki mo aray laabaade salamu aleykum rahmatullah salamu aleykum rahmatullah ka radio onon ka radio salamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah usas bisimilla min udditande woɓɓe kadi aw salamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori ko 63 77 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah ustade no jentiɗo assalamu aleykum ustade yo Allah waɗu barke e ko jokkuɗon kon aray question on ɗo ko fii ɓe rewɓe wona ɓe addede ɗo hara ɓe wondi e ɓiɓɓe maara ɓe heɓa ɗo ɓiɓɓe buyi donc sowno ko wondede ka meɗen ko sappi wara ɓe munni ɗon mais so hewtiɗo ɓe tawi ɓiɓɓe heɓude social alhaalaji ɗo timmirdeɓe ɓe to haa ɓe seeda e gorko on gorko wona feere nane o maki haray ko babajo on fawi fi ɓiɓɓe ɓe gurne joni noon tawata alhaali on ara ha tawa ɓe wata wondude few joni noon gorko on acca ɗo ɓe ɓiɓɓe mum ɓe wona ɓe ta ko sonnaji on joni meyata ɓen ɗo ɓe ko ɓenta kon ɗo social yimɓe portoɓe nga ɓen ɓiɓɓe noon ron ka fewoyde ko question ara noon ɗimmon kadi haray honto sonnaɓe woni tippugol soɓe mbaɗi kaɓe tippare koɓe yafolal ko ɓeynata gorko on jondi ɗimo ɓe seeday tawi noon woni ɓaara mi anda hono nawligu haray ko ɓe yaafon somi lande question haray mi humpa tum taw noon ɗum noon tawa assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah nam mi faami oɗo joni wo joni kosi tawi o moɓɓe sino ari heƴe joni haray inchallahu haray ɗo joni haray ɗo fii ka ɓiɓɓe ɓen ɗa e ka social ɗon haray o watnera ɓe yetmeten nane souvent ko gorko on joɗitade ɓe nguure nde joni haray fiiɗi koñton ɗon fii heɓude mbuuɗi ɓe waɗi feere ɗon fii ɓe haaɓi ɗon gorko on yalta walla gorko on ndaari fii ko debbo jogii mbuɗɗingude gorko ngal kadi yalti fii ɗum haray ɗum ɗon fof o yii ɓiɓɓe ɓe on tigoyni ɓiɓɓe ɓe yaha wonta bandi joni noon sa akkitiɓe nguure ma nde downoɗa newde an gorko on saabu koye mbuukoy ɗon ɓiɓɓe ma ɓe yahi ha woni bandi kiɗa gollude ko gollanɗa ko jettanɗa waɗa dépense hay so tawi fayda hebdorta hay hunde si haɗano jonnudema andude ko dépense ɓey nguure ma nden haray ɗa hani dépense ude ɓey nguure ma nden sa dogi ɗon a yaltiɓe e fayde wonoyi bandi fi jawdi andita ɗo ko alantoytede ɓe yawmal qiyama kiɗa mbiye to wonti ɗum ɗon haray noon kadi fi sonnaɓe fi ka jombugol sonnajo dari ke inni modi mum jombata haray o yeddi qur'an haray ko qur'an a yeeti toon worewɓe ɓen si ɓe hattana yoɓe jombu debbo do akanabude haqqille mum e ɗin piiji ɗon si tawi modi makko ini jomdemo dépense makko inni jombay watta o naata inugo modi makko jombata
hara ɗum noon ko farli ɗum moodi makko ko l'islam farli ɗum moodi makko hara kanko debbo yo yewtude piiɗi si aɗa wara o yetti ɓurano ko yewtima salamu aleykum wa rahmatullah nam joni hara feccen kadi question ngo nanda hara siɗe faami question o moƴƴa nam o min hara allo nam lan jenti ko tawi ko woni fawi gorko on so tawi woni ko debbo on jaɓaɗe seeɗa to woni fawi e jaɓalɓe wonda to ko woni fawi gorko on so ɓiɓɓe ɓen feewani par ce que kanko addi ɓe ɗo ko ɗum wonno woni safe e ƴiyangal tigi tigi ko woni fawi gorko on tawi debbo on jaɓalɓe wonda ɓene a ɓiɓɓe ɓen feewi hara ko debbo woni saabu ɓe wawata wondude joni haray ɓe salogol ɓe wonda ɓen haray ko honɗum addi haɗi debbo on salo wonda e mawdi mum ko ɗum tan faala andude yeeti ko ko woni ɗo ɗo ɓe annda ɗo ɓiɓɓe ɓen rewɓe ɓe lanndina ɓe asile exemple hara rewɓe ɓen heɓa droit ji mum timmuɗi ɗon ti bon ko ɓe yaha ɗo haa ɓe haɓa fii mbuuɗi ɗi debbo on eto haa gorko yalta ka suudu so jaɓɓaɗo woɓɓe no naɓude ɗo moodi mum hay police sokka ɗum eto tun fiɓɓe seedu ni goreeji an heɓi ɗo jooni ɓe asile maɓɓe on ɗumanna ronka jaɓeede debbo on ƴetti mooɗi ɓiɓɓe ɓe yahini moodi mum no piide ɗum raɗo ɗum on tawi annda ka tréstation ɓe nanñuɓe sokki o wiye de famille makko on tawi noon kanko ko yimi sonnaji on koyeɓe hootu ɓay ɗo ala wonde ɗo woni sawa pa oɓe hootu ka ɓe wurtomaɓe hoota laggine tawi debbo on ɗum waɗanakimo o ƴetti ɓiɓɓe o yeeka police o ni moodi makko ala ko ala mo e gerde ɓe ƴettoyaɓe sokki tawi gorko on annda hay fii muɗum ɗum jonno ya dogii ɗum waɗi sabu gorko on dogii acci ɗo sonnajo e ɓiɓɓe ɓen ko kanko ɗon addunoɓe ɗo nam ɗum ko ɗum ɗo woni question hara ko ɗum fawi on gorko ɗon par ce que joni o wata hannde kadi innude gorko on debbo on hooten ko susta kadi yawde kadi wonno sakko o fewja hoore ɓiɓɓe ɓen nam voilà ɗon on joni minani question mon on ɗon joni haray ko gontiɓe ari haa ɗo hunde newaki moƴƴa ɓe o inni ɓe hootu fuuta oya inni ɓe hootata o jaɓɓa yeeyo noddanoyimo ɓayani ɓe naɓimo ɓe sogoyi hara koko andatimo fiiɓe inni ɓe hootu fuuta ɗum ɗon kay ka ɗon aray gorkon no mari ɗon ɓe ari newaki ko kanko jogii sarton kanko jogii ñammingol kanko jogii honnugol joni no hunde newaki o inni kadi hooten ɗon si debbo mini hootata naɓimo gar ka sogoyimo gorko gimmike hooti yo debbo nganndu kanko ni responsable fayɓe hannde kadi hara yo anndu ɗo kanko landiroyde fayɓen ɗumen ko jabato assalamu aleykum jarama ok ya feɗɗe jonka radio nam assalamu aleykum waleykum salam e numéro Habba Oumar ɓe numéro mo sakkitori ɗo ko honno 63 77 ko ɓen yalti joni nane ka ko laabi ɗiɗi ko ɓen yalti joni awdi tan ɗon ok a ɓe natirɓe email ɗo ko jaariw salamu aleykum usagen no jenti on ɗon ɓe yalti awa landi ɗo joni usage landiɓe lanniga ɓeɗo ɓe yalti ok a joni acce men ara kay cap ɗo tan no heddi ok na probléme so Allah jaɓi ok allo Skype ɗon allo ko minen ka radio kako ka Skype Skype ɗo kamɓe ɗon numéro mo naati ɗon kawo noon kara nam ma eɗen kay Skype nam allo way so aray ko modi makko woni sabu par ce que modi makko waɗi ko o jamfante yagal da ko andanda hoore ma nen jogaɓe hen yamiraka ɗum ɗon
ara mo landi ɓeɗo kaside sine wawi réponde ɗon men mbiya joni am landan ɗon ɓe mbiɗa connecté ɓe kasma ɗo honno ɓerde skype no ali mamadou ali ga tawa ɗo assalamu aleykum mandano so lanide en nani seeɗa men hisane men ɗo moƴƴa seeɗa min nana battiji men goɗɗugo men famade seeɗa jampa kam ko fara mini ko landan ɗon par ce que timon ɗo komi yiiɗo komɓe sikkade je seeɗan ɗo ko somnajo ko o mari ɓiɗɗo jo kankadi moodi makko ko warino ga on jampimo tawno wonde ga e yimɓe leydi ɗin joni noon o taratimo ɗo mal moƴƴano e nder ɗum nder ɗo yo feeñoyi ɗum ɗon no toon kay gikkol ngol yiɗi hakkude maɓɓe mais ha joni ɓe wonde kono joni kanko yiɗa moodi makko sabanede ma ɗum ɗon nam min nani moƴƴa noon kam bisimillah rahmani rahim ɗo fuɗɗade karma koɓɓe lannintina haray men tawtali sonnaji on taw kaɓe inniɗa jampa si tawi ɗum woni moodi maɓɓe ga haade no jogii ga goɗɗo ɓe anndi no gasa hara on mo ɓe jogino ga ɗum ɓurtuno ɓe wallude hoynugol piiji ɗin fino kamɓe tigi no ɓe hewtira gaɗa donc haray ɓe duwa yittitade ɗon ɓe watta no yiide ɗon seeɗa o jolnanmo mari ga goɗɗo o suuri joni habɓe question men jaabo par ce que ɓe famali maɗa par ce que kamɓe ɓe annda o gorko wolanaani debbo mino jombi ga yimɓe leydi donc ok bon joni haray men famɗinen question haray ko somnaji on moodi makko ye anndinama no wondi ga e debbo joni noon o attimo noon joni noon vraiment nde debbo ngal ɗon tawi hannde kadi giggol ngol jalti hakkunde maɓɓe joni o yitande kadi moodi makko joni hanɗo question ko raɓɓiri bot o goo ɓeɗe wayni tawi ko noon woniri kono debbo woodiri noon hara jampa naati hara ɗum fof ɓe woodanaane si jampa kan naati dewgal ngal bonayi ɗum ɓe woodanane haray gorko kala walla debbo kala no hay hannde kala mo wondi e wolonti goonga on yono si ha tawi moodi debbo on hannde kay ka ɓernde mum nde jalti e goɗɗo ko torete moodi hannde kadi alaa hunde ko goɗɗo wawitina ko torete yo ɓeydu muññaade kadi mo wawata ɓeyde muññaade hannde kadi moodi hara yo yidde mawɓe makko ɓe makko ɓe yidda e mawɓe gorko on après ɓe ndaara hunde no ɓe watta no ɓe gerda ɓe serta ɓe moƴƴintina no keeɗiri o ala ko ɗum ɗon joni hara ɓeɗen feƴƴa kadi question goɗɗo naɗɗo o nanaɗe moƴƴa fi o ka théâtre kay tawi allo ok joni ka théâtre koɓe jaabi o théâtre on no moƴƴi no foti ha kono noon hara théâtre on koko jokki banngal diina kam hara kadi ko sonnaɓe ɓen e sonnaɓe naɓortagol ha laaɓa hay hakkude hollodira tere hamende tati théâtre non ko théâtre pooɗowo tawa ɓanta e diina kan jonna yimɓe softede no jokkira diina kan siko théâtre gandal harente wawa janngude kala ko adana horma wanga yetti diina hara ko noon théâtre o yowiti haray jonna yimɓe softede waɗugol hunde nde kono hara ko moƴƴi walla hara théâtre o ngan ko andi ho théâtre jeyata ko ka diina hara théâtre jin si waɗama hara ko ɗi moƴƴina e hakkude hono sifa ɗe dewle ko watta ko yewte fay ko yewta walla janduɓe yewta ɗum wara ko fiino yimɓe heɓira haqqille no dewle ɗe woni e bonirde ɗon kono hara no yowti kadi e banggal diina hara ɗum ɗon fof ɗin théâtre ji ɗon hara ɗi haɗaka kono noon nde ko théâtre ji ɗan ɗon hoore mum hara ko uppondirgol worɓe e rewɓe fof no ɓorti fof no jillodiri kawtaki ko wona waɗede ko yewtaki e banggal diina hay no théâtre ji ɗo moodi ara ɗin ɗon haray ɗin ɗon ɗi moƴƴa ara ɗin ɗon haray haccitiɗin ɗon ko ɗon komin jafoto on tigi nam yemen udita woɓɓe gaw sal kanajo ok ɓeɗa tinane kumɗa yahay salamu aleykum mi joma ƴettuɓe ka radio salamu aleykum ɓeɓe numéro mum sakkitori ko jeli sakki ok ko honno 9644 salamu aleykum ko 9644 assalamu aleykum ara ɓe ala nande salamu aleykum
awacce men wota kay sapto ka wota no ton kany waɗe ɗon kene usaji ɓeɗo mi anda asiri ala nande men masi men woni ala nande ɓe ari joni assalamu aleykum salamu aleykum ditaniɗo assalamu aleykum ɓe natirɓe joni ɗuma honno jaariw jaariw salamu aleykum danande salamu aleykum nande awɓe wol moƴƴe wuɗadenan toɗango ala nanade moƴƴe ko landari sitoma gonno kuppude men dasi ko internet ma on windani men ɗo question ji nande ino nanade seeɗa kono ustasen iɓe kay skype awa habbo ɗon seeɗa allo allo ɗon usal nam ɗon iɗon landade toon ka goɗɗo no ka ligne ɗo mbeɗe joni awa jonni mon ɗo ka ligne o joni noon kay habde men ɗo mi yakaraji nam awa yahu ɗon jaariw awa onno ko woɓɓe go mi andi ɗo de tuma goɗɗo e moodi mum quoi tuma ɓe wo na jombindiri tuma ɓe haɓi wo gorko mi jonniti mi faala intina ɓe jiyon arta ɓe ginon haa ñande goo suuraɗi jiyon jiyalti joni jiyon jonnimo ko wona taw kokoŋi ni tata joni no anda konno si tawi gorko taluma konno ɗumanno mais ala nande quoi par ce que no kuppude mais ala nande no kuppude mini ko mi anda o joni ono woɓɓe kadiñi ka radio ɓe ƴette noon question o no gasa ono ɗon laaɓay minen kadi min ala nande ko woni wonde kono kuppude ko email o naatiri ko ɗum ko connexion maɓɓe woni ɗuman laaki joni alana joni haɓɓe min onon ka radio nan mi yeyta nam wallahi ɗo ɗuuɗi moƴƴa dey ɗo ara ɗo welaafi naɓe ɗum seeɗaji tunni ɓeɗo ƴettaraje naɓe mo précise question makko on ha joni hamɓe jenkina on ɗon nam Ramadani kono min naari ɓeyde sape o jaati ga sortojo o yilti sortojo faami imo jombi o yetti o indi o kanko oɗo debbo na ɓengu makko ko jaati ko ɓengu koto makko pardon on faami o yetti ɓengu makko sunna e farilla on o yetti ɗum sortojo on min naade ɓe wondini mi nani ɓe fuɗɗike respondugol kono ɓe faamaari ta e kota na wonnugol e ma jombugol sabe o jaatimo ko Allah ɓuri haɗuɗen ko joni hara ɗo en nani ɗo jon koko wiɓe nane compése ko ɗum batti tatti gorko ɗi tawi ñaatiki ga debbo o yahi inni kadi ɓeygu makko mo joom jon kayen kadi vraiment on ɗon naati ɓeygu makko haɗa en anndi on ɗon gorko o naati e comon jama ɗon haɗa koko min yeyti noon nane gon ɗum soit debbo on waawi yidde makko ɓe yewtida ɗon haa ɓe wontida soit debbo o yeyide ma ɗum ɓe ma maɓɓe yide maɓe gorko mo lamlakike wona lamni par ce que a jaatiga goɗɗo e diwa gogo a fenaniɗan a jamtikena ɗon kadi taw nde debbo mo ndal ɗum e farina donc joni vraiment mi falama yidde wona joni ara ko walla o yewta e moɗi makko wawa yamtude ko won ɗon ko ɓe wontida ɗum ɗon ara ko en jonnini ɗon ara joni juuɗe debbo joni aɓe wono ɗinno so yiɗi fof ko debbo ngo ɗo hande kadi moƴi aɓe o felaka nam ndaaren goɗɗo go rewata ɓe faamide jooni Ustaz nam
joni ari oɗo men ala nantondude men udditande goto heddiɗo ɗo haray ɓayino min wi yoni ka moon ton haray min accitaw nani awa inchallah inchallah salamu aleykum wala ko ɓeɓe men udditani ɗo assalamu aleykum inteɗe Aissatou Bari assalamu aleykum joni ɗan yoni per janggo acce men jaɓaɗo kestomede windana ɓa herde yoni nani awa gasi joni jaabe ɗum ɗon ustage haray acciren ni hande ɓayno jemmi pande joni men jaɓa goɗɗo kay skaɓe ɗo joni haɗa ustage kono hono landi en nam ka na o inne o imo mari question kaskap na o imo landi question makko on ko jiwo yiɗo ne kanko jongiɓe faala jombindirde ɓe yettike mawɓen Guinée ne ɗo e mawɓen Guinée yaw présenta dot on toon teŋe on hari kanko e jiwo on ɗo ɓe nunnodiri Guinée toon ne gorko on yeeyi Guinée toon tawimo ɗo e teŋe on hiwrede kanko e gorko on ɓe nunnodiri ɗon ɗo ni ñaawore dewgal ngal sagamo saji lunnodiri non nani ko ko konngol ngol famɗi ɓeyni ɓe lunnodiri haɗa ko konngol ngol famɗi ɓe yiɗa wolugo koye anndiro gonɗo ɓe hewtoyi kam to waɗe ko nam ko ɗum ɗo so tawi hadorino ko harmike nam ɗo ko daji kon waɗede nam haray e harmi ni dewgal ngal taw hakkunde maɓɓe kara ngal harmi nam ngal harmi ko hakkunde maɓɓe nde wonno ɓe waɗi ko ɓe duwano ka wadde nam haa dewgal du e hakkunde maɓɓe nam haa noon ɓe waɗaali ɗum ɗon ɓe waɗi ɗum ɗon ado dewgal ngal du'ede hakkunde maɓɓe nam haray so dewgal du'etite hakkunde maɓɓe ngal dago nam haray ko ma sariya o rewa hakkunde maɓɓe taw sariya on ko on ɗum demana ɓaaɗe jini nam haray ko on ɗum sariya on hakkunde maɓɓe so tawi ɗum ɗon noon hari komo jombaali omo jombako nam ɓe tumɓe ndirta ɓe hocce gooto dow leydi temdeɓe nam ɓe tendindiri e hitande ɓe yittitaɓe nam on tuma noon tawi ɓe waltodira haa miraaji nam haray dewgal du'e nam amma noon ko ɗum ɗon waɗaka ɓaɗɗiɗaade rinjinama nam haray dewgal wawata ko ummede hakkunde ok joni oustas kaytek woɓɓe ne landi haɗo fi heɓude salasul bawl araymo mari un homme qui sont des petits fils d'urine après avoir fait ses ablutions et au cours de la prière que doit-il faire alata ko nder julde nde ɓe yiɗuma ko anndi nder julde nder ɗum on yiyante aray d' abord ko duwa kon jannguɓen no holliri hen no ɗum heɓi mo ngun ñaw heɓi aray goɗɗo no lanndi ɗo question ga aray ko fii ñaw fii bawɗe e nder julde non ɗon yoɓɓe ko ɗum ɗo voilà non ine lanndi ɗo ɗum noon tenana mana ko lanndi komo tawata bawle mum saɗelde nam ono goɗɗum no yalta e makko hay so na bawle en tigi tigi ɓe tawa no woni ko yalta e makko non joni noon o salligo haatata o yaha juulugo e nder julde nde toɓɓum yalta e ɓii ɗum hannda kuntuɗi yaltima e nder julde nden ko ɗum woni gandal ngal ka ara noon jannguɓen ko holli tabol neɗɗo mo ɗum heɓi ko honno guerdata ɓen toro d'abord yo Allah dande en ɗum ko ñaw kala mo ɗum heɓi yo Allah ndekkingon tigi haray ko honno annduɓen holliri hen mo ɗum nangi honno guerdata haray d'abord ko wiyete ko coton walla koyru musoir o e ɗum ani ƴaw koye jooni ko koye wiyete musoir o e papier koye o jogoo koye ɗon so laɓɓinike watte haa waɓutoo hewta so salli ko si waɓutoo hewti hay hara mo anndi o gaynay sadde gaade tum ana ɗo naatana julde hay koyo yaha laɓɓinoo o ƴetta musoir mum o waɗa so tawii ko gorko o taara e hawra makko ko kadi cotonné hoyno woodi moƴƴinaade no spécial fii ɗum yimɓe anndi o waɗa e makko o salligo o yaha o yalti e ndeer makko e ndeer julde nden o haajataake ɓeɗina julde mum makko tawni salmina wonde alaa ko tawi
naasa gay ɗon kadi waɗa koyde o santay kadi ɗum ko mo wanno o laɓɓintino kadi o salligo o juula ko nomu jam aw haray oɗo suuwa ndemo juula fof ndemo juula haray koyo salligo aw gayna o ƴetta coton aw gayna ko gorko waɗa kawre makko ko debbo kadi waɗa kawre makko o juula wago to kala enuma ɗo sifa oɗo no jonna yo salligo so juula wago to nam haray question gono ɗi winna ara kay kappo mburi no woodi ɗon seeɗa ganda ko kam mon ton oustas allo ko minen ga oustas meɗen jenti hono ka radio hono ka radio to question jiɗi namro kitori ko 9 6 4 4 assalamu aleykum 9 6 4 4 assalamu aleykum awara ɓe ala nande oustage ok joni min ara ɓe kay keɓɗo tawera lamde joni ara ndaare no waynodiri en nani awa oustage ok kay keɓɗo ara ɓe lamde ɗen heddi ka lamni joni ara waɗa ha ñalande goo ne awa ɗum ɗon ara yetto jalloɓe yo ara jo yetto jalloɓe waɗa sawdi joni natturana ɗum ɗon ha ñande goo barakallahu fiku aray vraiment aray min weltanike on jarama Bouy oustaz awa joni aray vraiment aray meɗen e juuɗe moɗon aray kala ko nanɗon e mum ko tawata muudi kala heɗitiɓe men kala ko nani e mum tawi muudi hino hawri no yawiti e diina aray ko ɗum ɗon aray ko immorike Allah subahanahu wa taala kala kadi ko tawde mum meɗen falji e mum ande ko fanɗugol gandal ngal ara yaafe men haray nodde men kadi ɓeyde noon men gandal ngal ara meɗen faala janngude haray ko hakkilla men ɗen foto wataɗo ɗum ɗon haray mi weltanike kala heɗitiɗo men e weltanike kayen kadi moodi ɓe joytani ɓen oɗo radio yalla nawna e radio on yeeso haray ara kadi ustasi ɓen kadi jooɗi ɓe ɗo ɓen kadi moodi mi coorike Allah subahanahu wa taala yalla ɓeyɗan ɓe gandal ngal haray ustasi ahno sadio en ɓe men cohlodi ɗo ɓen ɓeɗen jonitiɓe konngol ngol aray ɓe waynitanomen on aray aray en sa'a nga kadi gada inchallah on jaɓi inchallah minen kadi mi weltike fota on jarama yo Allah hokko mbaraji ɗin on fof moɗon amin aray ɗo min habbi on kadi ka radio inchallah aray ɗo wawɗon wo argol wallitomen seeɗa seeɗa ɗo aray min ɓeydito minen kadi aray ɗumen aray koye goto inchallah ara ko torɗen jamma on ara koɓe gollitir ko nani ko ara ko ɗon gotten ara tawtude ɓaw nani muskillaji ɗin fof nani muskillaji ɗin inchallah awa nam ara ustadama sadio no waɗan ɗen ɗo fi ko waynirten ɗum inchallah naam aray assalamu aleykum warahmatullah ara wano ustade en makiri ɗo noon en torki Allah subahanahu wa taala oɗo radio laawol kisal yo Allah subahanahu wa taala yaññu feere jokkuɓe mo ɓen yo Allah yaññan en mo ha o wona radio international ara ko heɗeteɗo aduna Allah on fof yo Allah subahanahu wa taala waɗu barki e ɓeɗo sonnaɓe e duhiɓe daraniɓe ɗum ɗo ɓeɗo heɗitiɓe hande kadi e nde ɗo jemmare e wonɓe heɗitade e radio on fof en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah fewnu en fewnuden e ɗe guureji men ɗi jogoduɓe probléme ji ka dewle mum hakkude duhiɓe ɗon e suddiɓen yo Allah subahanahu wa taala moƴƴin hakkundeji maɓɓe yerka gasata moƴƴude toon kaw andi toon ko asku muɗum en tori yo hoddir ko nafata en o ara ɓiɓɓe kadi ko wona heɓede kon en torki Allah subahanahu wa taala ɓe janngo e juuɗe meɗen ko moƴƴi no tawruɗen noon mawɓe men ɓen jannguɗen e juuɗe maɓɓe ko moƴƴi en torki Allah e ɓiɓɓe men ɓen kadi janngo e men ko moƴƴi wano janngirɗen e juuɗe mawɓe meɗen ko moƴƴi kon noon e si ɗum yawti haray ko invité ten yimɓe ɓen ko landagol ngol no moƴƴi haa hay gooto wata wiide landagol no boni ɓa ko Allah in fasalu ahla zicri in kuntum la ta'lamun aray landagol ngol no moƴƴi haa kono noon ko ɓuri moƴƴude kon kadi e landagol ngol haray ko janngugol no laaɗo sallallahu alih w sallam e maaki kun aliman wonu ganndo aw mutaalliman ma janngowo aw mustami'an walla wona heɗotooɗo aw muhibban walla wona yiɗɗo bete ɓe ma kaali
kun sa ilango ngalato won landotoɗo ko ɓenni wala takunil khamis wata je e jowaɓo yani tawata jangata jannata heɗota ko yiɗa wata won on ɗum noon ɗen toro jama on ɗen noddaɓe e janngugol deftere Allah nden janga sunnane laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɓurata hentinde laawi ɗin landagol ngol no moƴƴi haa kono yon tigi janngu kadi o wattora ɗon haray ko watti e ɗum hara inchallah minen wonɓe ɗo ɓen e kala manin hikkorɓe terema france ga e ɓe jokkuruɗen hunde wotere waɗugol da'wa ɗaɓɓitugol muskilaji no ittira muskilaji ɗin hakkunde ji meɗen hakkunde société meɗen on e dendanalngal julɓe yer ko heɓeten feere kon haray miɗo watta ɓe ilandema ɗo e sookeje moɗon onon kifuɓe oɗo radio laawol kisal inchallah kala ñande tawɗon hiɗon mari haaju amen haray nodde kadi ɓeɓe nodduɗon ɗo waɗo rendez-vous inchallah ñande nodduɗon men wo ko soit menen ɗo men hetto walla en heɓa woɓɓe goo hettotoɓe ɓe tawata ko ɓurɓe marande taaɗa nde ɗo hunde kono inchallah menen ɗo ñande heɓuɗon haaju e amen wo meɗen woni prêt ko e ñande nodduɗon o men wo men nototo inchallah aray ko won tun so men falji ga on heɓi andintinoɓe en falje ɗen wata on suuɗu men andinon men ha awa nde ñande ɗum ɗa ko maka no ari faljere no e muɗum ɓeɗa falliti en ɗum ɗon nafay en fof hara en lorra kadi hara en nanguidiroyta womi e nanguidiren ga korisidiren ga heddi en yawde e hoore faljere ha en Allah subahana taala yo Allah dandu en ɗum haray ko ɗum ɗon wonno kon ɓeytata ɗo eɗen torki Allah en wadde du'a eɗen toro Allah subahana taala yo Allah waɗan en barke e oɗo jemma yo Allah subahana taala waɗan en barke e oɗo jemma yo Allah ɓeydu yaaji en nde yo Allah nantidir ɓe wawata ɓe nanodira o kala marɓe probléme ji siko nawnare yo Allah ndikkin ɓen tigi sikko marɓe probléme kaydiji yo Allah hokkorɓe si tawi kadi ko marɓe probléme cuuɗi yo Allah hokkorɓe logemanji hara ko nafuuji kala goto be muskila on kun jogui ko annduɗen fima e koye ganda yo Allah subahana taala ittan on tigi muskila makko tawi kadi ko mayɓe en torki yo Allah yaafoɓe mawɓe men ɓe yo Allah yaafoɓe wuuroɓe o faatiɓe o ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فاغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون